hi teka kusuka kwalani ka ku na vamukele ka Madzenge YouTube channel eka channel leyi mi tiselaka swilo swa xiyimo xa le henhla swilo leswi nga voyameriki etlhelweni ro karhi kambe hi ri studio xa WMCR hi ndlela leyo kwa ni ri na Hlungwane wa Funukula kwala ka studio xa WMCR amukelani vayingiseri mi tlhela mi xeweta okay kana moni amukela vayingiseri ni sungula hi vayingiseri va WMCR ni nge se fika ka ti viewers ta Madzenge YouTube channel na vona va amukela khalanga ava hi mahlweni va kulisa channel leyiwani va subscribe ka xitlokwana lexiya xa kona hi khalanga phela loko ni ri la tlhela ka n'wini swi endla nga ni bodyguard ya n'we mozoma and that's why minkarhi yo tala loko no va ni kha ni vulavula ni a ni chuhangi ni bodyguard ya khalanga mina va swi twa ku hayi se na swi twa ku ya se ni safe kuna big man mata loko mi vula sweswo na xokekile kahle loko ni tshamini ni karhi langutisa mahanyelo ya hina Vatsonga treatment leyi hi nyikanaku yo is very bad. It's very bad because ka social media behavior ya hina la switarateni u nga xeweta munhu ti byela ku i dumini aku konyolola wena mani ka Mr. Post amona ka xikombiso no ni ka xikombiso loko mi byela Mr. Post why now hela songa ku ntiva ngopfu ka ma vona nyana laki swi swi mina no twa nga ku kumbexani vanhu Vatsonga swi nga hi ku dumorini no twa nga ku Vatsonga hi na enga i enga yi leyi tshama ku hi kha hi famba na yona va moni mi le ka xikombiso ni vone mi yisa un'wana a tsala swin'wana a kha a cina a ngo tsala a kha a cina hala ka TikTok loko a ri ku cineni i vun'wana a khometa ku aphewe khale a wu dlaya nhlamulo leyi a nga yi kuma misa lwa a ku ri ya xikonyololo ne ya ku yo rhumeliwa ene ye u ri khale phe wa wu dlaya na loko ku ri misa na yo hlamula ku na sweswi na cina na sweswi nenge na banenge swinene mara leswaku a hlamula yi nga kumbexani u va ku hambeni misa swi endla nga ku pfuka a khometa yo rhumeliwa ma swi vona ku swi njhani ni twa nga ku hina Vatsonga na enga mata ni vone i xifaniso lexiya scheme mafenya ne xitsale swi swin'wana ne swi ni vavise ngopfu xiku loko no tikuma ni acte na best actor kahle hi ndlela yin'wana xi swi vula ku Damani i best actor xi vula Sol Makama loko no tikuma ni acte na Sol Makama hayi swi swa me hinkwaswo ni ta ku ya swi tshamisekile nhlamulo xi nga yi kuma a nga ri ya ku joka hlamula leyi aliya ya ku joka leya ya ku yini ya ku hange swa ku actor na we swi nge koteki ni kuma endlela competition ma vona leswi na mina vulaka swona i yini ma vona mahlamulelo malamo a ku ri ka khometa le mahlamulelo ya ku fana malamo ka vanhu vo tala lava va kha va hlaya swilo leswiya swi nga endleka mi kuma ku loya a joka ne mara vanhu vo tala lava hlayaka leswiya swi endla ingaku loya u tekela loya un'wana ehansi le a yi joke why na loko ku ri ku a ku ri joke a yi fanekele yi nga highlightiwangi ze ya fika eka lucky a yi fanele just ive short message ku ni nge acti na wena kumbexani maybe like swi va switsongonyana line ya kona a yi fanele ha thoperiwangi ku ni ngo mu winisa competition no vula ku bot hambiloko ku ri ku WMCR is a small radio ka un'wana ne mara ka un'wana munhu yi mina swo tala ngopfu and yi cool ka un'wana why na a hi nga ta sungula WMCR hi nga ri na xivono xa ku yes same thing hi mfana luya a fanelaki swa vava leswiya hi bot okay a hi fane a ni like phela vulavula hi legend i legend phela monyani hi ku ya hi ku acta bot na va ta vona Vatsonga va na enga just to see sisile Vatsonga ka ku hlamulana le
ku nga ri swa ku joka mara vatsonga no swi ka ku hlamulana u ta xurha hi hlamula mara ebot ni hlamula njhani ni kha ni ri role model ya mina masta ku problem ile kwini nkarhi wun'wana mana a ri na role model mana hi ngheni ya role model no ntshamo njhani swa role model a swi tirhi me role model ya mina mana mina hayi vula ni aliya va a yi ri na misava na liya yin'wana yi vuleyi lava ku ni ti ya crasheka masta i crasha njhani role model i crasha hi ku ya hi ku leswi yo yi hanyisaka swona leswi wena se i hanyisaka swona mina ni hambule botine and a ni nge pfuki ni konyolole munhu and then nge pfuki ni ni n'wi twisa ku vava hi marito masta swi endliwa yini khalanga hi xitalo ka vatsonga un'wana na un'wana loyi a va ku a tsali xo karhi loko mi khometa u twa nga ku wa n'wi attack ne so u tshama a taleni tatsana ku mina enga vatsonga mara i enga yini ndlala na a ndlala ni vula phela munhu la twa ku ndlala ku ri leri nga ndlala o chakutekeriwa and ani a mo nyika xikombiso hi lexa xa ku sunguleni ni vuleni mina ku vatsonga va na enga ni nga mi nyika xikombiso sweswiwani a huma hi nghena patwini mi fika mi xeweta ma swi ta ku loyi mitsonga loyiwani ni swi twini ku va ri huma hala ka vakuzana mi ku mi njhani ebot i mani xixiwani xi xewetaku twanani i mani xixi hayi pfukeni mi njhani ma n'wi twa ku cold njhani pfukeni mi njhani hayi tiri mama n'wi tsundzukana hi madzenge i n'wina madzenge nkarhi lowun'wana a yela yena hansi and yi mi thene off nyana a ni hisela yena hansi na n'we yi fike yi mi tima nyana so nkarhi wun'wana se yi fanele yi tlhela yi mi vuyisa chunini a ma ha ri chunini munhu a ni xeweta ku na mhaka yin'wanyana ni nga concern yo ku lahlekeriwa ka tiko ra hina hi tikhampani leti ti sapotaka mindyangu yo tala na vo Goodyear, Shell Garage, Ford na yo yi ta retrench vo Asolometer watu va ri Asolo hi ya tisimbi sweswo taniya na vo Marian Robert ende ku na yin'wana na yo yi nga retrench vanhu vo tala ngopfu ku nga hela mitirho yo tala ngopfu ku nga ri kule kwala Olifant la i mahemo ni nga matwa va ku Johnson loko se ni langutisa a ka ha talanga laha Johnson child loko ni hindza siku rin'wana laha swi komba ku hi pela hi swona ku vanhu vo tala va luzekeliwe hi mitirho lexi endleka ku khalanga South Africa ka tika man South Africa ku lo gonyoni ka xiganga xiganga lexiwani xi gonyisiwa na mhaka ya ku problem about xi lexi ni nga xi realize yes xiganga xi le gonyeni and hi misuse mali tikweni ra hina kahle nje hayi misuse mali and la ya ku kona but swakudya swa durha mara langutisani tiko ra Afrika-Dzonga vo tala hi ta hetelela hi tirhi tavern me ni ta ni ya sungula business ra tavern mi ta kota ku tirha tavern kahle because tikhampani ti le ku phaleni ene byala byi famba mahlweni hambi ma-cities bets ni twi ku yi pfala va rini va ku yi pfala i sayiti rin'wana ra ve tele kwini va ri le East London ya Ford va vulavule hi le Pitori va ri yi pfala plant ya yona East London leswi mi nga swi tivi ku Ford yo ka yi nga ha nghenisi mali kumbexani Ford yo hlundzuka kumbexani Ford a ya hala ku hakela vatirhi na mara laha ko ta nwiwa mati ta teka byala vavasati swa famba mara ko ta tirhiwa abyaleni ma yi ta ngoma leyo byala vavasati na swi za swi fambisana hi mhaka ta ze tsutsumela ka titavhele masi ta ku yini vanhu va South Africa hi loko hi ndzeni ka swiyimo swo tika ngopfu mara hi pretenda nga ku hi misava leyi a nandziha hi mara laha tikweni leyi ata why lava ku va celebrity mi lava ku va celebrity n'wina a ma ha sapoti mina hambi ma vona status yana xa mina xi tsarile ene hi khalanga loko ha vulavula hi tikhampani vanhu vo tala lavaka va kha va endla ti-content to karhi va sapotiwaka a ni kombela ku va hlonipha vanhu lava va sapotaka ngopfungopfu ka hina vatsonga a hi ringeteni ku hloniphana i kuma munhu wa ku i nghenini ka TikTok i n'wi vutisa xivutiso a ku konyolola kwala public na ku hloniphana hi ringeteni ku hloniphana ku hava ku ni nga tsakisa hi ku fika ni nghena ka swilo swa wena ni nga ku rhuketeli mara ni ku vutisa xivutiso ku hi khalanga why mi nga ha tirhi na Funukulu yin'we mi ku sweswo yi hasahasa ni vutisa hasahasa i hasahasa njhani mona Funukulu a ha tirha swin'we mu huma ka loko mbula sweswo dyisa din'wana di ku a va vutisile ka vona ku dyoho i munhu wa njhani
va mi ta swi tiva ku i munhu wa njhani so la doti bad kahle kahle a ti hanyeki ti se je savage mara i nge vi proud hi savage swi fana na n'wana hlungwana loko n'wana mi ni fana na papa mi ma ba hi kuma ka yi ri savage a wu pfuni nchumu that's why mina na timhaka ta role model a ni ti lavi hambi va mi ri na toho mara loko role model ya n'we yo fika yi huma ndleleni a mi nge mi navela nchumu for example Dr. Thomas Chauke va tiva swa kahle even a single day sa me vona swo biha Dr. Thomas Chauke sorry ku swi vulisa leswiwani ani la ku rhandziwa hi munhu mina na vele ku rhandziwa hi zondiwe khale loko la ti ka Vatsonga ntlambi leyi nga tshama hi va na yona ya discipline mahanyelo yo ka yi nga rhuketeli vanhu ku ri ni vula ku ni tshama lembe rin'wana ni ri kwala etindhawini tin'wani Dr. Thomas Chauke va humelela a famba na wasati vambirhi or un'wana a tsundzuki kahle van'wani va va tlarukela va ku Dr. Thomas Chauke loko hayi ka mani ka mina va ngala matihlo ya vanhu kahle ende va ri ku hlekeni i va heta va xewetana na vona mani lava va tsaki ngopfu am sure na xikhipha lexi a va xi mbale siku leriya a va xi cincanga mani lavaya ma swi vo xi khumbana va va byele kahle hi moya wa ka hayi mngani va ngani matihlo ya vanhu hi mani va le subscribe eka channel ya Vadzeke the King hi ndlela leyo kwala ka studio xa WMCR Gavaza na xo xi yevule ti yevulani to yevulana no vuya kwalaya ka ku Vatsonga a va hloniphani no vuya kwalaya ka ku Vatsonga loko va nghena ka social media i ku nyiketana hi hlamba leswi mi nga ti vutisa ku hi rixaka ra njhani va ri na loko Suku a lava ti-donation a famba a kombela ka Makhadzi na le Venda hi mhaka ku i chomi ya Makhadzi Vatsonga nga ha va teki serious hi mhaka ku loko loyi na Gavaza mara hi ku ya hi mina okay but a va subscribe hi ta tirha ti-tavern